Da ka jingkerku ublei ka ying kasem uma Stefan Rembai ke layo ka ying sa batmai. Ya ka balap lipat ba ha ka khat pratarik rumpang da u director ka Giant Hills Development Society ufadaman bhapakem. Uma Stefan Rembai berkakong risibil lamare ki de ki nong shong shnong jong ka shnong mobakhon ka bahap opo ka West Giant Hills District. Uma Stefan Rembai udai ukpa jong ki sangut ki khun hendrei uladu no baro atli ki kti mentala kumba khat san snem AA nakadaw jong ka jingja accident haka boarding electric. Baro shikata ka ni ka long ying kam shem ladon ka ying sa ka bapaka hendrei ki la shusa ha ying ka henmen jong ka kong risibil lamre. Deha unai wing arajar arpusaw ba ka Giant Hills Development Society kalayo iya ka jing ba ka ni ka long ying ka yakendu. Kumta da ka jing Krishan ka seng Kublai Germany ka Giant Hills Development Society kala sedang ban kener ka jing Arab sha ka ni ka long ying ba syam jinjar. Ya ka ni ka ying la Arab baiting ka da ka mem Petra Mayer ka banagari Germany bat lai Prishna bat penbit penbiang da ka Giant Hills Development Society ka wei na ki seng Tremons ngo bha bala pau bha harilum Giantia. Ringkat bat ka ying la IT ru ka tu kat ni ki tiar badon kam kentup shiset ki shuki sofa bat pratali ki shuki plastik. Shuaban IT ya ka di ka ying ladon ka program balingkot bala penyai da uba Dennis Kurkalang koordinator ka JHDS ha ka jingdon lang ki dekhot ka JHDS rengkat bat ka tu kat ni ki riunge jong ka balang Presbyterian Mobakhon. La yo ru ya ki jing duai bat jing kerku gerdo na ufada man bhapakem rengkat ka jing senran lang ufada Simeon Sungo ubalong u parish priest ka Namdong parish. Uma Stefan Rembai ula ai Kublai ya ki noyaram kerpang ya ka JHDS ki balai shim ya ka ni ka sinjam ban penyo ya ki ni ka ying batmai na ka benta jongki. Ta nang konong sap ingo ublai wa dari ke Sumari bat wa ada penyo ya ka ni ka yung laki kiti yong ka kong Petra Mayer ka Waropo Germany ka yung na ka benta ma Stefan ka kong sibil wa kiwa yung hasam ki konvikti yung kiwaro. Di Kublai pada Simeon uman u parish priest yung ka Namdong parish ka Uju u governing body member yung ka JHDS but upralok ne upa ne role model hai ka jing im nga semulong do. Di Kublai Badeng Dennis u coordinator yung ka JHDS but this is Suki we krelang po diocese this is Maybelline Lang Yepi Waro Yoma Daniel mo wachna ya kani kayung ya kadu bat ya kabay kamtaw yung mas Stephan bat ya ki kontikti waro bat Kublai kerpang i kong mien abemen tolong ba yung kong mien kung ada tiba ya ka jingchem jinge ya mu mas Stephan tabe men mien kawa ju khanai nga pedar chem jinge kon nga persa mem yung ansem gi ta emlat imo pedar bu yarap yo te tengong to pha kidur yo pai tu perchangi kulat kuluti yo imo kalat tengam mile mentu hendrei yai cha duai boy hadi gesni dawai ublai kalat kuluti di hadin wadawan di cem rumah Daniel ini bat di condor langi ke Praterik November makelawan ini condor langi hadin itu depa siki pralok sport Germany kamtam siki Petra ongbo uni umanpa bagayung kesem MK ki kejingerap ba amanu umanpa wa mi deu like re da kiti ne dawam deu kiti di ka cisendon ndo ongo lai sekmat pai ker ki kamu ngau yarap hiwan upai situ di hadiniti buat hi dan sedang ukre yang ni kayung kawa hi sedang hi nang ba kajing kra sitom yung ma Daniel wa ki kalok prajor bat hadin ketugan di benai don hi dadap ya kani ka kayung di kajing karku wa karpang ya pila ki treyung ma ki treyung wa hi maap hi do kati kajing rap yang nai hendrai hi dalade le dale hi sino komen ni hawa yarap i na i kajek bat hi na ki tre la yarap hi
yarap hi da government yarap hi am ki pralok yang pi ki yarap di dia krek lang pi tong ino parang ketika cooperation ke ji krek lang ko snyau subha wa pi le mto du kwa ju yarap don hi an rei pi le di le yarap hi ti ku blai pi mas tipan wa ke kong wa ki pralok ki prajor ki wa da yarap pi ile yarap hi an rei ki pralok ki prajor le dem ketilang ki nado ki se ke chnong ka thau se ka balang chnong ni ki teman besan mo ki pastor mo dan ni kiwi kiran ba yang kini ke chnong dai am ketilang ki wo yarap pi dan ni wo kerchan pi dai ki tin pun chlor dai ki tin ki bok riang yang pi e ku blai ya kini waro ki pralok ki prajor le ki wa dai am ketilang churu pi mas tipan ha kini ka jing yo ya kini ka yung te ang ni da yo pi ya ka yung ka sam u chong u sa di so yusuk yu tenat ha hi wa penwandur hi wa pelan hi wa irong erob le yusuk ba wandur ba kini ka yung ka sam ku yung pi te ka ma kini ka yung ka sam ko da chna teman ko ku yusuk te ba ka jing maya yung pi ma ka jing maya yung pi wa ka bei wo pa wa ki kon ki ti u chong ne u chong sa ko ha kini ka yung terangkat wa kini ka yung ida duwai na kebentayang pi ni setiap ormas singkat sistar ida duwai na kebentayang pi u blai ku kurdo u pi unang yo pi kanang ka chaj unang man ki man khan pi bat uman pi ki bru se ki wa yarap keliang ye ki para bru ini ki jeng karmen yo wat slab na dan rei kamu ong padarman ba pakem tu blai le pediang siang bangu ki wale dai ki bru ni ba te dau ole kama I na kandau ka ku ko doi ka ni gi misem ka nam yang belai le pediang gonu ni wi ka dak chin pediang gonu bagi jengkar ku yang o da ka air da pasni pada em kam le dau slap ni ba te dau ka gal air ka din em kam bagi dan rei la da I belai jengkar ku sing tenat susu isbun ka benta wa arani kamu ong fadar panba pakem wa kanika bei kam ong na nari pareng ora klo yaram sao bahai partik ne mana pai katne Petra Meyer teman ka kwa sebun nusi madu kata yosnya bei wo ong ki buruk wa na pareng ju man ki ko ba sebun dan ni depan sakiat ite trong nang rin ba ko imo ite miti ani nang Dubai su ye kini yarap yang ini na chilen doreo yang mana Germany ni tai mo yang man su kwa chai wa kia kila chitai kami ile nang wo ka chai kia sini yang Dubai tawa arwan ni ya di sistar em lang seru wa kendar berbor aka kanun yang I ko am tain ki Hills Development Society Baik wajo ya kam social work ang diocese Jawai kapter manhat pada mandat yang pernah disuruh ba deng dindis amlang ini tapi negara komriam le datang preach pai mo kalau tenat ha meri Germany biang ha dan gitu sanan ai boleh buat kan war ba ni ma dindis oman le ji porang ba balang yang I saya mi kudu ngalian yang kedong somer man ka apa jumpa kami menteduh. Kemeni sebun ngagamong bicang citai sosnem dekat suara kereta ki padar tu ya langga pun tuli bagi yung dep perkulang kami dan por perkulana por benar sangat wa blai ilat intan lang ji man te lomdo wa karku gerdo lomdo iman di por li bertuji wi lomdo wi pamasim wi wanu wi pada jing lai luti akas jing im kiyonga wan skit jing kerku wan utra jisu waro chitli hagadur yong ipadar man bah nga kam nga kayung kesem yonga ukit bok kirwi yang ipi pada da miedi won kawon kata bantau kit bok kirwi yang ipi ada tang kejik kau kejik ya oblai kan rat udang ri sumar upi udang ipi cibun kejik ya wadang yi cuk pi kuner i sang ti kran bor ki yang pi kamu try kan rat ipi ke bor
ngai o cibon ki wamat ni ka jing e kam tam du ka hani ka than penari i